Dobar dan, ovo je nastavak prvog dijela prezentiranja petardi. Ovo je vještica, 10 komada petardi drugog razreda, 3 efekta, šarenih boja, Orion pirotehnika. Ovo su komandos, 5 komada petarde drugog razreda, Orion pirotehnika. Ovo su silver petarde, 10 komada, Orion pirotehnika, drugi razred. Ovo je škorpion, Orion pirotehnika, petarde 20 komada i drugi razred. Ovo je boks vatromet Saturn, 100 izbačaja, žviždi i pušta efekte. Ovo je kobra, boks vatromet, pušta srebrne, plave i crvene boje, baš kako ovako izgleda. I Orion pirotehnika, drugi razred.